Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Kung meron August of 23, 2021. Magtinabangan nito kanunay aron makabuot nato ang kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulyo o mga kauban guys. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Itong botong guys. Ito na yung isegregate guys ha. Monday na doon. Happy Monday to all Matalom.